ntore na maana nga makweli abuchire ama kweli aya abuchire asome kumwense naende mono na mono naende kuchikomenta mono na tobetu chisanitize na tobetu asira seneka hiyo mambo yanapita ikina keka yana kwa hotai ebine bintu bigweta naende ngoikere okuko bako nene ekiagera amarioga twanyure amarioga twabetire tarigo chigokoma ya bantamenye no sario mogero eri na marioga baye sumo ekera marioga bere sumo bere umubere bwange okukoba iguru batari na sare ya banyawonya marioga sabato that's iguna bwa bana bwa bantu bakwa tumane bantu ntwale tobe tuchikomi kalioka apana ejinebi tobiko chiko sario mobero obundo kubwa ekina keke yana ngo tario mono tatu na ali ngane elio tari na isiona linyore iko na ale mere lyo ngo kungu tani set bibo live mama iko tiamo cheso no bogema bwao ngida tengo tabie asini chama kweli abutina na uchiko bitamono etadike yo mwate sini obo kimobo mwate chinga kieti moitabe yeso mnomo boria bobo kimobo wakare na kare wetane tyo bobo kobeka isindira amana ni chimbio aya toro tingana bisindiro bebe pasata komba kungulere bisindiro bichimiro na maino ere rasimo beka bisindiro utafai mpaka lini okobeka bitabe mpaka lini ebichanta bochi utokobeka mpaka lini gogo tobo kimambo no mukimbilie Yesu kifo ni nini ndio itawana ulikeri ngana likobwata what is death inkiama kweli haya ama kweli ajandira wanto toko na kobetu chisindani toko na kobetu chindate toko likirwa mariogo omenyerete konini kourweli butano obo tukono mubasongo otanyo eti otire ngana makweli bwa watu makweli ngendo kilwa nkiama kweli what is death diwa musongo wao tebanga death is sin inkiama kweli ama kweli nebibe kifo ni nini kifo ni dhambi yobo kwako na machibu yabibe ebibe bilimo yabantu twakorete torwa somo cyakane bugo tongu komondo asegati yabayibuli bayito bitangani Adam na Hawa gotari umwana murao kwa andelero mutangani gukwa andelero asigema kwezi ogo kukwa mwana mura ogo kukwa mwanya bantu na matokeo yebibe ebibe muna byachandire ensena mwanya bantu ro what is death is sin gona makweli ya machibu yabibe ona abatura abanyabibe ni tutokanye totokwe ende tutangasa ngari chibu yebibe no okwa kontarakwa yariganie okwa komwete yese kegere sebugima boyi halo tuko pamoja bona ongo kwa ibungo biko kwana nga ekene ogokwa neri chibu yebibe kifo ni matokeo yake ama ni chibu lake dhambi what is death is sin soma bana kitabu kiko bwati James nero bako ka Yakobo eyemo rochero 15 James chapter 1 verse 15 goto iwana ndibona ebibena ama kweli neri chibulie ibi gotari mura ngana kore biboma na gokwa omuchakana bogo kwa go chakirete Eden asigati yo montori weri tamani Adam nao nani anasoma kitabu ya Yakobo 1:15 Bantu bali bekwa ya kangomo ikanasa ya mo kunelega musoma soma una kunele ngo bata maisa karo Yakobo ya mo kunesa yeta yes ngakia hotel Yakobo ya mo kunesa soma okugani koriokore ya ngira chabuya iwe watara okugani koriokore kwa moyo wanto umemwanya bantu katwari noko bali kwebire katwari noko bali kori kwebire
ganikoria soma bana boy oko ganikori go kwa bogoirie ko bya kinire oko ganikori oko bego kwa kinire meyo monto oibora makwe. Nani anasoma tena hiyo fungo? Mazee chukua hiyo maandiko nisomee bwana. Ala. Soma. Soma. Nako ganikori oko we. Kwa Bible imetuli tamani. Hata mnao. Wakatwara oko gani oko we. Kwa taiwero monto kitatanya sai. Wakatwara oko gani oko we. Bono ko gani oko kalenda ki. Oko ganikori oko we kwa bogo irio borito. Kwa ibore bibe. Na bibe biko byakirire meya biranga byo monto. Byabeta makwe. That is sin. Ile nia ya mwanadamu, ile tamaa ya mwanadamu kutomtii Mungu, kutosikia maagizo yake Mungu wake, wakakuwa na nia mbaya ya kutoelewa, ya kutoamini Mungu. Ile nia mbaya ikakuwa ndani ya mwanadamu, mafikira ya mwanadamu. Sasa dhambi ikasaa mauti. Igo tora muna korore bibe muna byarende temechano asense. Erinda abatuachira korore birichiru lya bibe. Erinde bwe arigani muno munya bibe. Gokorara urare kumugende Yesu nake korara asekero kya mabira asengicho yao na inchi. Igwa maito muntu ka kule ngo kwanari. Nini mutana komani? Lero nitakwambia. Sikia. Nilivyoshuhudia lile chenesa pale ile mtoto mura ambaye amelaswa pale, nje na arengereriga. Ibu muna morante, kanye to igweti yango ngo tobo. Oyi kunayo manyabo. Kero nari geli mura gante ebiga. Aye mwanya bantu. Muntu mani. Ngo achire kondora. Baba na achire. Ante ebiga. Itukerimo nabona arenge munore ibo. Nategere. Ngo akora mura. Itukerimo nabona arenge munore ibo. Naende itukerimo naye no ikasende. Kwarenga libo. Mate bintu binembiro wanda wake sabu. Kiego ro mwana yara ile sanduku atari kukwana. Igonga kone na atari kukwana matukoisi? No. Ngiyeko gerara. Ndio kuligere yara mnakitari. Ndipo utatambua dhambi jinsi ilivyofanya mwanadamu kama una mafikira ya kufikiria. Lineli chibu libe. Eli ndoro lenga kili chibu libe libe. Utararara utaraikalia unyakuandaa sababu mimi na wewe. Ndipo sasa mura anapeleka tumongo anatungocha pale. Igantenga mondoman. One time I was like you. Are you listening? Yes, mama. And one time you will come where I am. Materu wene ankonsana monda utama oligere ligo ra kunyore onye to honchoka karo kwarengere ligo oligere sanduku elige minetinga na yo wata liba hali honchoka muraba ndapati ukozo mwana wewe. Sasa unakuja kusudia chenesa kwa nini? Kwa sababu gani? Ili utangaziwe na mora jinsi dhambi ilivyomfanya mwanadamu. Mwanadamu ni wewe na mimi. Sasa hebu nashuhudia dhambi jinsi ilivyofanya mwanadamu. Akawa jielewe na wewe je, kabla hujafika pale jenezani, uamuzi wako ni nini mzee? Amina. Ngini chuli hayo, what is your decision? Mato kule sana kwa sababu mtu abaku kala majaka mwana mwiwe. Eki mwana mwiwe bantu ekinkira tangaza kendi. Mata bantu baraku, ora dira wana wali. Utakanya kinga ndani ngaki osetwa ukende. Ebitiga. Ngwa tele tonyo. Wacha hayo. Shangaa jinsi dhambi vile dhambi ilivyo mbaya kiasi kama hile. Na wewe utafute nafasi ya kudubu kabla hujafika pale chenesani. Kwa nini? Wewe ni mwenye dhambi na mimi. Sasa umetangaziwa dhambi jinsi ilivyo mbaya ama imetangazia mwanadamu kwa ajili ya kifo. Sasa wewe unakaa tu bila kufikiria. Wana sasa lengere nayo. Abante biyo. Abantu bane bale Kenya ga alichimbere chiko likubago. One time ine mbere gutangashirikira mandiko somewhere else.
One time I was like you, and one time we will come where I am. Wewe weito ko nyake saba ya tuji kanyo kuchita yetu bausiri kami. Tambi ni mbaya watoto wa Mungu. Bene ngenteke baba na sai. Na baba na bigo ikimwana mwana wake saduku wali. Njira chama kweli acha. Ngo kuki. Haijalishi wewe mwenyewe umepaki jua tambi jinsi ilivyo mbaya tena zaidi. Alafu uanze kujipanga maseo ukiwa na nafasi na hii waibu fupi. Wewe na lichi bulie bibe. Okay. Wana muntu ndakuburiga. Wo didase bani oko balikwanya sai niki ekerama kweli ari lichibu liye bibe. Kinya saha kanete. Somere bwa. Igwana na nebuku. Omurandi 12. Omurandi 12. Exodus chapter 12 verse 7. Mhubiri 12 mstari wa 7. Eliora tumera na asiriwa. Unarua renge na urua tonga tukolwa. Nomo ikoira nego tia sinya sae. Orio koreteki, orio yoruete. Iko elineni iroba. Ya tonga tukolwa se iroba. Nande bono muntu gakure, gakuira ni gukutia asiriwa balira sa tonga tukolu. Lakini omo ikoye, orinya sa mwete yomo gima. Omo ikoye sa mwete woko yana. Tena ero maeta sa kunyopeka. Iko na bibi kwe kwana iga igoro ya makweli nkipibire ko tabagwetera samali kama cyano na wetera shingu cyanya samo nyene elinda abatoko na kwechana kogana matanga na kolera takunya kolere mekano yense leranga kinara koranje ncho gimobo ekyagara mo gimobo nimbo na sirira bari tukalimo komo taraiko riyo baime nimbo ateli baganyo konchereria kongo ikaseri robeto kena sao ne na moiro bogimobo abonga chere acha kobonga uli wakare kale butali bwo kwa. Yes. Ikina kiri ko randiriga. Nduri ko randinga senjo mungina igresia arengi kanisa. Nduri ko randinga senje kanisa meserangega. Nduri ko randinga senjo mu chiwe bo mungina murako gande kanisa. Igato ko randinga senjo bibe muna byato cyandire wono kitoko kora tutara ko muna banya bibi. Biblia yetu ilichiu ili tupatie mwelekeo ili tufuate maelekezo yake Mungu kama watoto wake. Sio kucha matanga kutoa joshi na jino moiri iresemo jene korea bana na bana namaswati mito ainama lakini yao cha bahata kwa yali gali anya tole yali gani dago ni kutoa nyere miganda tutanya ikina kekerenga kyo burandi na kekerenga kyo gotabia abantu bachira matanga tumanye chibu ye bibe yo gota matanga tumanye mutanda kwe bibe bono ni chibu ndiri no kumwaja yeso oyo korwo gima ande gotakamba bo. Take care of this life. Umatuna bora ateka ubona ngaki mwana muraga ko. Akakumuke maiga. Abu sare ngandi bantu bari ngo bari kunyata. Ningere na remeka bwamenye. Lakini mundara ko weka. Ngo bange ndata bana bakaito mwana cyo bakatuguta nyumba. Ngaki wandoka ko mane ngaki amakweli kia ya kwete. Aye, bebi bebi bwato mwana ko amakweli. Bitabo bile. Biko tayari ngaki umuntu kijabe to mutaka. Pese nata mwato renterete. Wana murare ne gara mani ga yata munjena. Wana ndu to muranga akanika. Bati muka. Igoma muraga tanga singo bogimobo no bwebibe na bobo ko arantine deons andos ngakene deons. Yo kana ko yari gali. Nanche na ko yari gali tena nche ko tume siningi kitati mat. Yana ta bango mongina narachire kontache. Uikaranse kero ko gatigati muno mukungu onyageni. Kontache shukuru Mungu. That is all. Mama wako wana kwa sare kine miando ko na aliete miando kare. Yote niko na kunyu. Ora ni mani ngani ngirano. Ame wacha ko ngena badoka. Na tu ora damenye. Oki ora damenye gati. Ora kwana ujimatango manya makuri mtu ka kulo tego kwana ke. Ke. Wala na mama. Wala na mukali mukuto wasikola muno moto mulile kabye. Jero musacho Yesu na ale onkora ya timoke. Dosa ko na matanga ngaki. Ora bibi. Ati wana magarati. Ati wana tama muna matamamura. Aya tikeme kane. Aya kiranga ki musacho Yesu ralile omurandia omulisya tata ngati nguru nikarase kero gatigati abachi semino bamaide abanda bo murandi babyoki. Bana uracho bolinga ngura kwane matanga magimango ko kwali chi.
kwa ngobo so baboli ngai komura ndio tane kwa taimo kuma makunaro wana to bolia matanga kama walichi Mata mo kubolia matanga bobe mabolia bangina mo Yesu mo koleleka bele mo kwa so Arenga ni mugaka karari ko so mwana lele mo toko mo ne bibe bikole Daba ngaki ebine benya sai mwana ugarara mugako ugarara mo no garara tata bono yali bakajangu yeke Kako ikara kubolia abantu ke pananga ngoda kwan Ngwana uchi matango kunga abantu bakwan Wana dere Ekiwana mugako na ekere mo bito gati jori gari Ekyo mugako na ila chitira kwana kende Kira mwana ndo kwa majibu mkiara kwa kwana ye Na kyo ko nyoni wala to bata ko mabole na ndo ko mabolia mabole Maswali ko mabolia na yaki bata ko na harari wana mabolia ngora kwana ngoja boko mbuko kwa Pesa nayo ko batemna ko yangu kwa Bali bara Okay Koko kore kosoni na makude makuni abata machiku Korochi muno mwana uli akile tali Natoro chile nili chiku Nalo to boli ngitoko watema Yoto tebia mantu muna makule na matukwai Imana mwakare gati Ikubuya muri china meme tanda Aitama atige vipo na mami koko homo Nto kire Ewe tanda nyo kuchiku tanda Mete saitani utanda Nimo na kuchiku Niche na itaro machako kuchiku tanda Nime tanda ya murani Inkie bibe biko kwane mutando ki ebine bito kokure bito chandete lakini na saa tena nga wano mwana mura no tu na ande rwele na suru atu mutukorwa mangana yari ayateba bongo monero ba so iri ndoreme data iri baga koko bare mu busene muno mongene gere siara mara mu ngengeri to mo ko semeria iko mwana mura gara ara ya Yesu kyara ko mubori uri Yesu botambe go bono ko isane kinga mangana ari kono ko tabia bade na ari achire Kanika abati koro bali umwana muratiga Nyasaye namanyite nsene yaye nabantu mbara onyasara biki bali moya bano babi okay Iyo ndio chibu Murobeliki Nyasaye akukwa niki Nyasaye akukwa ni urema kweli what does God say about that na kwa ile kibungu wana muntu ndo manya kuboliga what answer does the Bible give since the process of dying is the opposite of living Ikibu kina sako wakosei machibu kia Biblia kwa Korwekero ega sakukiamwa na bantu Ya nyoreto Ogokwa kukolima minta yoko menya Ukikosei baipego kwa Ichibu kia kuru What answer does the Bible give since the process of dying is the opposite of living Goko minta yoko menya Tari wanja waitagende Lakini goko minta yoko Kango mundare ko menya Wanoga kure Ogari minta yoko menya kubu kimobo Igo pipiri nkuru li chibu Wano Nkikege derete Ekero mundare kure Niba gaga nili ko menya Nkikege koba Omwayo kikera abe Ekero muntu omwayo tatara kwe Muna yabona mwegenete Muna mbako tabia nchiri mwegene Ekero kwa mwegene li Yesu Nkikego chikoba Baada ya kuwa mwaminifu Kwa ndani yake Yesu Igwa Aba haraliwe mule mkibono kego kwano Isaiah chapter 26 verse 19 Nkikege nderete bono Kurogo kukwa kachagete Nkinya sago kwano Nkieba ipego kwano Ichibu kiekoru Ama kwani na chagete kare Nani nage nderete Bono kiketa kira Ekera watu wakure Omwari wa mangana ya mwere tabia lalani Omwari wa mangana ya ruku Nkikera achikola Kera makuri alima mita yoko mena Soma fungo Isaiah 26 verse 19 Abantu baitu bakweteke Gesama kwenya wajarete Ebu kuwe teba Babe moyo na ende Iko Diore musajo yako Kwe mebere ya wakwete na kore Abamba liba kuboki wa mwegenete Na ende igwa Nonye kwa mwegenete Ogakwa Iko Linye sago cha Iko goturwa Omo nyabibe Nabatare banyabibe Abantu omansu bakwete Bamo okeri tangani Ebibe bimanye gutanga songa Aye kwa boka Lakini uwo kwate kwa rokware Omo nyabibe Ogakumirere Aye irana Okupi
Ona ukuna kwa mirero kuna gutimoka. Bari bakwete bamwegete wetera soko mazaringane. Bakanga numu amwegerete oyo ukwete na ada akaboko ore moyo kale na kale na ino nyuma menye kale na kale kere go mwegete oyo mete kale na kale. Igochora bono. Ano cheki maandiko sawa sawa. Naende ndete gotebiga kururero. Musacho ndi wenshura isimine muratoreta. Na mukungu ndi wenshura na muntu ndi bwesi. Genda ko chakiro mwako yo muno chakiriga. Wanye tugwate bukubo ogore. Ona aromo begakingo gote. Ikiagere kubuwe beti. Osina bo bwate birenge lakini nande nenchi tigankonyo. Musacho takomenye nkabira buku. Aitalisi toliko chikanisa, aitalisi kanisa kiogochi, lakini usikae bila Biblia katika boma lako. Uwe mama, uwe mzee, uwe mtu yoyote yule, nunua Biblia kae naye nyumbani. Paka lima ngota chiti skuru, paka liota bwati maiso, paka liota bwati amato. Na saa weta balimu rutongo bako kosome. Abachikuru mbaro, abo mumura, abo moiseke, ebante kabira. Ulebu kwa ebeka nyumba, abasomi saa ko bareta. Nande kota maitiko soma, ebuku. Aye goranga iba na gote ebuku ni kinga. Biblia ni ngao. Wewe mama, wewe nyanya, nunua Biblia weka kwa nyumba. Sasa ile unaenda kulala. Sasa ya kulala Biblia iko kwa mesa, wewe fungua Biblia, wacha ikiwa imefunguliwa, wewe nenda lala. Hii ni ngao, hii ni punduki ya shetani kwa boma. Bali ngana tumosome, ayo mungina igore mukonye tigeiga, amareka bakasomere, naenda getabu abayibi nabacha bati ko gukora rero muna baba kori nguba ko chabasi ko kumbe huyu ni Mungu akiwa ntokwa utokokora kana kaka to kwa kurushona kakale mwanya sai gaki gatore chiwa sichoka tukatike kale mo kuweko bagambiki ya batanta ni akili ya batanta ni ru na bakonyenya banye tigere igo maisha yao hayatakuwa vile. Kwa hivyo Biblia ni ngao, Biblia ni bunduki inafukuza nguvu zote zote za ile mwovu shetani kwa boma. Nunua Biblia weka nyumbani. Hii bwana ningotea hivi tigera hata kuitiketa. Abantu baito bakwete omwana muna bagati moka kicha na Samuel ganie ekero kelia moja kwa ile no motongi tata na mutule wanyerenga ukuro mwegenete achenge na abana bae asoko no burutu wakana kana. Iko mazee check maandiko, get prepared. Yako tige kanisa. Yaya. Bata bantu bali batige kanisa, ekrobesa, mako atimulisi, mako atipasi. Iko to nyako kumenga mukunganga, mukungo chande kanisa nanya korogeta ko gelu. Ndi yako je kuirwa manyuma ko ayegenda munale iko. Cherendeo yako konywa, cherendeo yako aliko kwali gani? Na babale iko. Hane mu yataka yo je kwali gani ina eroro. Yande kanisa, aka mukungo yichikati. Ora wana murani. Bachiko kiba na mukure mukungo. Utana mo beke to kusangre sata. Numa tamna chande tenyo. Wana ngore. Niche na mutonge. Mete njero ko sabranda ko sabere oje kanisa. Mora ko mora ko sanaje ko huwa ke bungo keni. Ni to watike bungo mo nyora dio masona. Eba kungu bale bagere tabasaja batoli kanisa. Akimbaro. Basaja bade bale bagere tabakungo batoli kanisa. Mate utoli chinche na chinyinga awa. Mondayo kale omo otachande boss. Paka barandi paka nanje ontane. Dokama ankora andi debuya. Ngawa. Ijana okani. Ata sumbuji tingo korandi yoyu. Onko nyiko mbolia maboli ana tali ko irani. Nata kwere ni wiki yote. Nali onse kwere ni limo. Yoda ni limo to ko bishoro. Ayanda ko watu kwere mambie. Ko ara eti. Ke. Wewe. Okay, sikia neno lingine. Niko karibu kumaliza. Niko na saa kote wanaende. What happens when somebody dies? Nikiona kama akarudi kwa siago kwa. What happens? Nini natendeka? Nini nafanyika wakati mmoja wetu ambaye analala? Nikigeko weki. Ngakema likako teo. Ikigera mbipire go tuelekeza ndio nyako chanda. Nande sibono ya ikiro mweli. Ese uko nyiko bobe. Abantu bakale goitwa abandi beitwa abandi bangentwa abandi bakongentana bakungumba sacha bana basi kikomba mura okwengenta kwa buchire shetani bwana ameleta mapepo mabaya duniani ile anatingisa mwanadamu kama utahubiriwa au ujui vile utalala
nabo mukungu ara kushoroka no nyulyo bono yi muna bamoji kwa kuchibesa batumba kungu kwa masaje bantu nabo baraje bakobekera mutungi ime bakushekera bakanene chibesa wo tikara mutungi ime gore nango na Yesu ko segora abi usemura mananga mangana chira mako ngoko ko chibesa chomo watumu sacho usomo ngino ne chomo baraka ikochi kometerereti abantu bose baba basani abana baba mura abaisike baba kachete chache maate baba basani kera makangara chire rero akobeka futa kogoro komo engao nokoro ne ngao ama na kokobeli ngatati hata mimi ni msalimu hapa ngakende dia nyuete pakani aone temanyite mwisho wana nao kwa kishirikiana nenda mwao wana chama sije bora kwa chama watu waje kuelekea omana kwa tana mtungi kwao lita 210 okay kwa miguone bigoti babe kwa mtungi lita 210 basi ke bagende tingi tiko cha kutangaza na mara mtungi mali yagale kwa ulitibesa ayebye kwa bana abana ribore ona na mko muri kwa kete tibesa bora hata kitu wako liko na kwangete ona bero musana Mama na chikamati chama yote bisakane ngari chiseno moja kwa chesana kwa bana wa tinje kwa nyako musibu yale chiseno ada chikamati na bakamura bata grace igako muri chibese choba kwa tu icho boraka ake sabu matu kukia kwa mani ikina bokero yone ise aikiro yono ko chiche choba kwa tu ane gane kanisa utani tata muyama jana bora chomen tu ome kwa matungi ime bakeka biga isam bese chinjira kuirigo Mungu ngote kila kuri goronti uchi basenzi. Erone segi richi bashaba utuna chaba boraka. Bako nyangani bako itwe. Naganga doge mata na umutungu timbo ati mache mutungu ila okobeka ne beri chibesa bako bungire. Zamara warumi sana masaba. What happens? Nikigeka ekero ndiko isi yako kwa. Nikieke mono kaya ndirect. Abarumi Romans chapter 6 verse 7. Wana elinde batige tata ninjenga nda cha message. Ninjenga kiroje. Iko wana. Ewan. Na kero yo kule. Oh, sibo ko wa sabibe. Soma. Ngira umati. Kolende onye twakweta muna Kristo. Tuegeni Kristo inga na tobe moyo amonere aina mangana maya what is that bona ngo kwali ani mati nae go kora kono korara wakwense ko timoko kani gorechi ari gani korara muna Kristo motimoke komwegenete ekero yesa go chago tura bali abegeni barari tiba mwegeni oboyo mobo aenaiche amuna Kristo dio bogete kuri saba kulore moyo kare nakare inere ngana nkate go tasa matanga Iko umanyego kile tuacha senjama kweli ndio jitibarasa ndio jitikoa na 5 50 ga 50 chikane njera chika ane muchiri nabo ngai ani ko ni mama ane na bora ewe otacho kwa bantu bachiri chasu bagende bakobobora enda mnogo chireko mabuko enda mnogo chireko monto kanino mungaini watabeseno mungaini nenda kwa Mungu na baada ya kupewa kwamba Mungu ikiana bora samusi mwanae kwa ite cha chance owetu muyuta lithione nduru paka bangina batike kanisa ba bitibesa kebanga omakungu amatikanaesi nero yetu atobagere oine chance toro chakata tikareti atobakurere bali waragoja buona besete bwati bago tire birecha ngo kabeno monto mwangaini bakungu wa Yesu baba bangaini muna mogo chikoya uchibese chiga chichikura nkirime nayo rabe bobe no itwase nchichi message osini koboka na Kristo ali sanduku bali se igoro elike ngo yakwete ese nchichi message siasa no igoro etaketeli kinaki iga aitwe bakamoita bosa era chare ngichae ono yo chirete na tamani kanita what happens when somebody dies na kwele kebungu ono muntu ngako la soji kokora is there life after death yes Nomo kwako amachiwa noko moyo nimela Yesu na ali chiu yogo kwa noko roka Yesu amenitekana na kale na wale wana kore se matari wa Yesu igoro yeli ne igoro yogo kwa na yebo yani
okwebanga kurare nse urare kumwete Yesu ekeraho ja yako butura akobugima bwakana kare wetaniti ubu bwengi bokoera wa ne obugima mboro bono nyuma yogokwa is still alive after death. Yes, omuntu nomanya kubulira bono what is the glorious hope of a person who dies believing in God. Mbona nekibono bo mbona nekibogo semeli usenki bona moikera no kibogo semeli ekera mwana bantago kwa omwegende tinyasai nara mabungo kusamoka togende is still alive after death. Yes, John chapter 17 verse 3. Oya masomo hiyo oyo nasome kimuke mwayo Psalms 116 verse 15. Ili nitamatishia mahubiri tukusanye uchi ama viongozi administration pato mimi nimalize sehemu yangu tatangu anjara maraya yetu somere Yohana Injili John Injili 19:3 unasoma Psalms 116 verse 15. Yes, tutamatishia mahubiri haya iko elie. Yes, Yohana Injili Iwa Bono is still alive after death. Yes. Let the Bible say the truth. Iwa bono batato. No mogima. Wa karanakare. Na vuvu. Mbolo bitatu. Wakomanyaye Nyasaye wekene wieka. Tomo manye Nyasaye wekene weka. Naende Yesu Kristo oria otome tuoja kobori besakia mwana bantu abate bikumbesakia manto kobori kukerwetera sokora no kuboko kwangu kwa Yesu Kristo. That is life. Urune bobo ngwakana nakali is still alive after death. Yes, kwa hiyo ne ubo kimamboro nyuma yogo kuko yona kinale ko tenga nyuma yogo kwa bantu twakira basane bamura ne bantu akule twese nakwe kumwegene time ime ya Yesu kumwegene kwao kwa ime ya nkeringa igabo kubatero mugima bwakale nakale bata yo korara kubugimo bubwene botali bwakale nakale is still alive after death. Yes, Psalms 116 verse 15. Wana ikunkwari kali bono twese na atora ebentini kyochi ebeno oterona ebenja poro ebenga timokoyoka ebemora Israeli ekeroya kwe munomo onto bwamonene omwelene te Yesu igwo munetangase gocha ekera abantu abachenu bomonene bagokwa nkigeko baba. Yes, abana bamitomo iwa ama kweli one bwesi taliyo gochesi tiye weka taliyo gochikatoliki weka ama kweli yone bwesi omwegene te Yesu gakule ama kweli ayo igara yenge chenene asumutungi tatu itole iguru. Amina. Yes. Makweli kyote tukubona makweli kitata wacha professor makweli professor senator chief makweli principal umedele mai makweli kyote tu na hoi konta tukubona counter awachumbe makweli kyote tu kuma muchumbe ata makweli yense ya bande bana ka wakati kubaligu ninki gaba ko chono musabaro monali churi merongene chine chile moyo chile cha kwete kare chine ukakwa yana chile bantu babwa baki musabaro baki muchumbo yabo baki mwana kwa bantu baki to kutagete chinse wo kumutura baki abokega kamia miata bantimuki chine chile ulikwachi ko bara osene lieta kwachi ko nyumasa ngiko na ko bara chile chimundo Nyasaye katena no buyabwa mundo nena kwete kuchinsangwa yali sikuchimate kali ulingira abantu bara America tete tikangokane bakaonchoka ni mugaka bakamonchoka ni kuchingumbu chibasa chitegete muna makie yani muchiwaga achira bana batata kujikuli ake makuli neteke lakini tata mwako igararite I tell you ani abantu bayichimu chichokora chikora charule gusonga nawo chikora ga munda kujiboga anti basi chaba tawa nane watu wako ndirere yonse
stima. Watu wao chaweka sema mimi kwa tata hizo weka ransa. Watu na matoa. Tara kwa miwa. Wana mmoja cha. Watu kwa na baka sio kwa na keko rata. Kitamba bata cha kabisa watu na matego na ngaliba nyora. Kono wakuru sini mkoro to mahate. Wala wao tena vyo vyosi. Alo! Hautakufa namna gani tajiri? Utalalaje mazee? Kile kitatu. Unaacha mali, unawacha permanent, unawacha kurato, unawacha watoto wako ng'ambo, Amerika wale wakale Australia wale Singapore, lakini makweli taliko Singapore. Haki utalala. Utalalaje ukiwa unamwamini ama unalala bila kumwamini nani? Mungu kama mwokozi wa maisha yako maze. Cheki maandiko. Sasa ni aje unaonaje sasa? Fanya na bana basinyire na bora atike kanisa nje abana. Basi kikomba abana ba ubesoka bose. Bagutara bitirianda abana baita basi. Bora chikanisa nani cyaturu bani kandi kwanja kuita banisi na bara chikanisa cyonti bini cyonti. Neke bani ikiro bakati ko tabiri muna bari muri tu kanisa yi. Bana ko kuchwa tabia bana ngakini bo chabeli kwale ko beke watanga mzee. Chunga wako. Do your business. Ocha munali. Kanisa ne yaise uri gotari yao. Koko na bara tena ate bitirane shikama. Yakobari. Wembangi na baitura ratabaji. Abange mbali kwa saka yaga ukuminga. Unomu ngikumu waka, unomu ngikumulisha, unomu kumpasa. Nakako bika munomu ndole pale yanga. I'm telling you bwana sasa, si hali. I'm telling you dunia hii imefupisha maisha ya mwanadamu kwa sababu ya kutomtii Mungu. Nje nao hata wote mkumu mtoma. Uyo mka ngobe ko. Ndio kwa chaga sakane mka aya no modele. Wale vitu vya na kiko sare ti musacha korara jokoni. Bada kumumba basare ja basata ba korara jokoni orara jombe pama na tiru mwikomi. Usengo kwa haje pungaronga wana akotoki. Ukuna mate pungaroni uta kumazana musacha. Ako kwa sare kuru pungare na da akote fikire sikali kali mumbu bali ko chagalinga. Ko chagalione. Enyombe mu agatira iso. Korulero. Nje kwa ngojera. Niki mama, iyo na akote bi mwana na tira iko. Eke kaisa kange mbora mwate chara wapaka bano. Wacha muna nae kwa kata ngati mwana utakwa limusio. Nyombe kali kwenye rara. Aki ya Mungu msao ukiwa province utalala kwa kisto. I'm telling you, ina anzo ya ikira mate. Wewe utafukuswa, maisha yatafupishwa. Wewe kwa kachepu ngaro kiru muchanzo wewe tabake stima, ngari na wewe kurato, lakini ukorara chukuni. Oseri ni mukungu. Wewe te suti ne tai lakini sengorara ne chukuni mukungu abati muchanzo, kungo na ro kwat. Ati niko kwana lakini sema ni. Ndio wadaya wangu. Wakimangenya. Ngawalimo asomia bana, abalimo akaje permanent. Balimu asomire ngole birogo ebinane nse mukunguta maiti kana asomete nolekero ai kogo nyumba bana okukanyika obo mwana monene abana bawo mwibuli tubaba abana bakabi bakobe gungwara urare jikoni osora lembe ke njena wote obo kimo bokwenya njena wote ai mwanje Yesu lio tago sai urokale nakale ina obule bobo kimo antomenya ngabo tikosomia bana ko rali kwemere baise ke komamura bakaenda bane baje Mungu amanya koko chaka pole pole wana ndio kama wasogo hata bale chibuti kako tini chikani utabeli yako ameta yako lebe wana niki bobete afutanza tena ro njoli ke kwenye to kwanja okaende mbera usora ale chikoni bintu bya sero kwati nere marcha nere mu account kuminga nai daro mwatana mango kumiro kumikanya mwanyenze wani kumet pasaja bana to aboki we bana to kanyi tumne ndara mebekira mabera maji tori ko bugino ale kara gacho kole na kare sikuru ana munoko na ko okanike obo mwana monene ko mukungu abana baba bakabe bana tari ogenda ko nere ko sawa chokoni ayo racho ko sawa na se Yesu kuno na kali se we yale na akiyo utali kusetinde yatakora kwa sawa mongeno ngoti. Hebu na tuombe. Dhambi ni mbaya. Haya ni matokeo ya dhambi. Masi cheki maandiko. Mpenda Mungu kama mwokozi wa maisha yako. Dunia imeisha, nawe mkubali Yesu akilecha, nawe mmoja wa kurithi uzima wa milele.